Palaikin Mary, naduk ningkong, pimiyatuk ba pide ma pi iros. Nga. Tan kam ba pin pilkut, ngalas tu ba pimud ban ong ba pi yang. Ya jing inya larai nadu mensin kikular bani clay haka jing in ngalarai ban aiti baro silang terkisih. Yan ang inyalit na namarsipit yo ba don kalisyo. Map joblo yanga menta ngamla bangan litlang bat phi. Kumno mane pi ong ban yan litlang bat nga sisnong. Daman tapat pi kalaktin. Kabumot pim ik kenya nga. Ladang ayatu bangan day mga irus ngatib ba insa susi ngan sulit paino nang ni ngan suju babet bangam la balik lang susno. Toh lada pim la ban let bat ngaru ngam sngoi ya kata. Tang ba tang kawe ngasu ong epi. Lada pim la ban let lang bat ngam matakasi sisnong am. Ngaru ngam la bangan po sisnong. Ngam base nga haban let lam ver kachaba ya lam pi kijat. Ho nga EJP Henry ngamla bangan litlang bat phi sisnong namar ba ngadon ki kam ki bom la kiar. Ki sadang leit suk mo. Sakat ngusik ngahap jauh berthei ayu nga intang jing soksa kenrat nai cerong tudan rimka ya kaju si kaju ngam kwa syuban ma Ladang apek kat no nga isin ay. But ngam sngoi hab bangan shui marway hang ni apdeng ki jing susi. Ngan sulit lang no bat u susno. Ngan sawan paino la syadang stem. Lepin itu nama pi kan miri, ong ba pide ma pi irus.